naše teme i dileme. Nije mudar onaj koji misli da je mudar, nego je mudar onaj koji zna da pametno pita, pažljivo sluša, mirno odgovara i da prestane kada više nema šta da kaže. Ovo je nekada, negdje, neko mudar poručio. Nije nego. Nije ćirilični natpis, nego ćirilički. Nije puran i tukac, nego ćuran. Nije šutjeti, nego ćutati. Nije ubojstvo i ubojica, nego ubistvo i ubica. Nije ubicin, nego ubičin. Nije ubrojiti, nego ubrojati. Nije u vezi vaše ponude, nego u vezi sa vašom ponudom. Nije uvenuto cvijeće, nego uvelo cvijeće. Nije uvečer, treba uveče. Nije uvrsten, uobičajeno je uvršten. Nije uginuta životinja, nego uginula životinja. Nije dogovoriti nešto, treba dogovoriti se o nečemu, a ugovoriti nešto. Nije udanuti, nego udahnuti. Nije udruga, nego udruženje. Nije užitci, nego užici od užitak. Nije uzavrem, nego uzavrim. Nije ukrotilac, nego ukrotitelj, ukrotiteljka. Nije ukršćen, nego ukršten, ukrstiti. Nije okus, nego ukus, ukusan. Nije umanjioc, nego umanjilac. Nije upanuti, nego upasti i rijetko upadnuti. Nije u peču, nego u peku, upečem, u peći. Nije upoznavam, nego upoznajem, upoznavati. Nije u prilog čega, nego u prilog čemu. Nije uprošten, nego uprošćen, uprostiti. Nije uputiti prema nekome, nego uputiti nekome. Nije uputa, nego uputstvo. Nije upustati, upustam, nego upuštati, upuštam. Nije uručivam, nego uručujem, uručivati. Nije usanuti, nego usahnuti. Nije usjedelicin, nego usjedeličin, usjedelica. Nije u sječu, nego u sjeku, usjeći. Nije usisavač, nego usisivač. Nije uskraćivam, nego uskraćujem, uskraćivati. Nije usni, genitiv množine, nego usana. Nije uspjelo mi je, nego uspio sam. Jezičke nedoumice. Cilj ovog tumačenja je da na što sažetiji i pregledniji način pomogne u teškoćama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izražavanju. Sastavljen je na osnovu postojeće norme i prijedloga iznijetih u stručnoj lingvističkoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih priručnika, rječnik se ne ograničava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima značenja, gramatike i upotrebe riječi. Otuda nijesu sistematski popisivane riječi sa određenim teškim glasovima, među kojima je podosta rijetkih i nepotrebnih, već se težilo da se odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvarno zadaju teškoće u jezičkoj praksi našeg doba. Posebna pažnja poklonjena je novim riječima i imenima koja se redovno javljaju u štampi. Na prijedlog piše se odvojeno od naziva godišnjih doba.
na proljeće, na ljeto, na jesen, na zimu, te od kraćih oblika ličnih zamjenica na se, name, nate, na nje. Nije dobro, na vladi je odlučeno, na redakciji je dogovoreno i slično. Treba. Na sjednici vlade je odlučeno, na sastanku redakcije je dogovoreno. Lokativ naziva nekih mjesta, najčešće zavisno od geografskog položaja, dolazi sa prijedlogom na Cetinju, na Bežanijskoj kosi, a genitiv tih naziva dolazi sa prijedlogom sa Cetinja, sa Bežanijske kose. Na bolje prilog, uzlaznom linijom. Krenulo mu je na bolje, a drugo je na bolje, sjećanje na bolje dane. Na više prilog, prema gore, uzbrdo. Cijene idu na više. Drugo je na više. Ja sam se peo i na više brdo. Zašto se kaže? Zbilja, zašto? Jezikom se svakodnevno služimo, govorimo ili pišemo, ali o jeziku rijetko kad i razmišljamo. Upotrebljavamo tako neke riječi i izraze i znamo dobro šta oni danas znače, a ne pada nam ni na pamet da se zapitamo zašto se baš tako kaže ili kako su te riječi i izrazi nastali. Kad recimo neko o nečemu pojma nema, kažemo da su to za njega španska sela, a pritom, eto, ni sami pojma nemamo odakle nam taj izraz. Kao i mnogi drugi slični njemu. Sve su to za nas stvarno španska sela. Dan D. Alajbegova slama. Alajbegova slama je tipično naš frazem, iako je sama riječ Alajbeg ili kao vlastito ime s velikim početnim slovom Alajbeg, riječ je orijentalnog, tačnije turskog porijekla. Taj izraz ne postoji ni u turskom ni u ostalim orijentalnim jezicima, niti je ipak zabilježen u bilo kom drugom jeziku na svijetu osim našeg. Prema tumačenju Abdullaha Škaljića, autora rječnika Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku, Alajbegova slama znači imovina bez gospodara, nešto što može svako uzimati i koristiti se njim. Dakle, nešto što je svačije i ničije, što se može raznositi i trošiti bez ikakve mjere i kontrole. Kako se u našem jeziku razvio frazem s ovakvim značenjem? Da bi se došlo do odgovora na to pitanje, potrebno je razjasniti šta znači riječ Alajbeg, jer se pretpostavlja da svi dobro znamo šta je to slama. Stoga ćemo ponovo prizvati u pomoć pouzdanog Škaljića, koji tu riječ tumači ovako. Alajbeg, turcizam, zapovjednik Spahija u Sandžaku. Svaki je Sandžak imao svog Alajbega. Kasnije, nakon reforme turske vojske, Alajbeg je naziv za komandanta žandarmerijskog puka. Možda je nastanak tog izraza vezan i za neki konkretan događaj, za priču o raznošenju slame nekog Alajbega, koja je imala oslonac u stvarnosti. I ta je pretpostavka sasvim moguća, pogotovo kad se uzme u obzir činjenica da neki izvori navode taj izraz s velikim početnim slovom Alajbegova slama, a to već upućuje na vlastito ime i konkretnog čovjeka za koga je frazeologizam vezan. Oba su dakle tumačenja moguća i uvjerljiva, iako pisanih ili kakvih drugih dokaza u tom smislu nema, barem za sada. Ostalo nam je samo jedno, okom i uhom televizijske kamere zabilježeno kazivanje književnika Ćamila Sijarića, koji na osnovu svoje umjetničke uobrazilje nastanak izraza Alajbegova slama prikazuje ovako. Dođe ljeto bezvodno, ne rodi trava, nema trave, nema sijena, nema čime prezimiti silna stoka. I kada nastane zima, svi potrče Alajbegu i njegovim slamama, prikupljenim za vojne potrebe.
Svako grabi i trpa na svoja leđa koliko može da ponese kako bi spasao blago. I može se pretpostaviti da je u nekom slučaju sa nekim Alajbegom bila čitava drama oko te slame. Oko tih Alajbegovih slamišta, oko stogova, skupljali su se ljudi i raznosili koliko je ko htio i mogao. I sve je okolo bilo žuto od te rasute slame. To je valjda neka istina i neki fakat o tome kako je nastao izraz Alajbegova slama. Osim ovog literarnog viđenja, drugih sigurnih dokaza o nastanku tog našeg veoma često upotrebljavanog frazema, kako je već rečeno, nema. Tako ćemo i dalje ostati na pretpostavkama, uz amanet mlađim istraživačima da nastave dalje traganje za odgovorom. Ali jedno je ipak sigurno, izraz Alajbegova slama svjedoči o našoj naslijeđenoj i održavanoj navici da ne vodimo brigu o onome što je zajedničko. Sudeći po tome koliko danas rasipamo i arčimo zajedničku društvenu, državnu ili kolektivnu imovinu, taj će se izraz još dugo upotrebljavati u našem jeziku.